Rong rup atok ano ki doa rong along jongsi. Rong RJ mesen pachelarji mate rong rup RJ pachelarji pulo tante rong arlo atobar ke mesen penta isi rong rup pachelar poni thek. Lapen jongsi rong rup arlo ke plang ki phia hem tunle aphai ong monak posetami. Jongsi rong arlo ke mesen atobar avi pulote rong rup ke klar I ang thek ave. लासोंसी लाखा इनको रहीनी सरुपथार एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो लाखा के थम दिलाउजन आरों आरारतुम कचेलेंग अतोवार के मेक कावे पेना जो हिदिया जो सोके अफान इंहान के पथुआसन थक थक अतोवार से रावतुम चेलेंग नंग बोमलो लांग इथा बांगसो अतोवार rong rup atobar putong pupoma mate barla porahur hidi hai ke bai tangalongle sok ke eji tok dawa porahur a inghan putong pupo athe bangso tovara long inghan per roga bangki aning kanwang a barla porahur setame dilau janara ratun ke bangso inghan per roga tobar si cheleng nang bomlo Karbi Anglong Autonomous Council angkang constituency ko ra trok angbong ton ki bidun na constituency ke Sarupathar constituency hendo bonta chingthok dunun e punote kaprek thedung a constituency long ke koson ban se kaching thudun onpo jasenet non barla arve ke jang bechenga porahut ruve nang jang lo pulote dilaujana ra tuma bangke kedam ke banga phan kaning risi hang jo hang haya sonsi nang mandedlo bangso tobara bangke non chodle kave lapukalisi Karbi Anglong Autonomous Council ong Congress kachari ahuten non BJP aswang atunang chari der phisedame atobara bangke chelardun thek hederlo Nasi bangso inghan plerok atwar ka chileng nang kiduk kisung pen nang pajok vek thapusi dilaujan arara tuma bangke KAEC aphan chuning ripon Balipatha pen presenter ang Karbi Anglong live